писара буд, ду духтар доштааст. модари пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам Омина буд, як холаи дига дорад дар Тоиф шавҳар кардагӣ. Ҳорис ибни Калда гуфтани як ҳам врач будааст, меснава значение ва ҳам мақсад кам бо соҳилин ҳам метонистааст ин тарафу тараф, ҳамун мақсад шавҳари ҳамун аст. Як писархола дора бо номи Назр ибни Ҳорис, не ки ӯ хона сӯхта ҳамқа кофире ҳастан ки ай ҳамаи кофирора кофир кард бадбахт. ҳамун писархолаш ана амакош зиёдтанд. фарзандои Абдулмутталиб хеле маълум аст ки дар таърих омадааст, 10 нафар рақам дорад. тағорам маҳрамай, амакам маҳрамай. мақсад ана амак дар хеши табури азбас ки хеши табури аз ҷониби падарияй наздиктар ҳисоб мехӯрад. масалан шахсе вафот кард, агар тағову амак дошта бошад, ана мероса амак мегирад ва тағои мерос намерасад. ҳатто амак не писар амак дошта бошад, ба писар амакш мерасад, ам мероса ба тағо намерасад. аммо тағо азбас ки ана одами наздикай ба инсон маҳрами гур мегӯянд ку, аҷиб як қоидаe аст дар ислом. як шахсе масалан бозмонда шид, ина ай пову пар мондагӣ аст, нафақаи хича маҳайё карда наметавонад, фарзанд надорад, бародар надорад, масалан писар амак дорад, тағо дорад. ҳамун хӯрондану пӯшонданаш дар калаи тағоиш меқалтад. писар амак дани дар вақти тақсими мерос писар амак асаба ба нафсаи ӯ мегирад, меги анами дар опекунство ӯ нигаҳбин, бо ҳамаи масъулияту вазифа дар зиммаи тағо меқалтад. шояд дар ин ҳисоба ки ҳами тоҷикҳои мо як одат доранд, дар никҳо одатан тағора чӣ мекунанд ку, мақсад вакил таъин мекунанд. ин ҳами хел гап шахсе ки масалан ба девона пул қарз метавад ва одами бебоке ки масалан ҳилаву найрангиш маълумай пул қарз метавад, бешоҳид пул қарз метавад, пули хича гӯё ба бод партофтааст, баракат намебинад. ҳарду рӯзи қиёмат бо ҳамун пули ҳалолӣ мега болош даъво мекунад. барои ҳамин мақсад ки вақте ки қарз одаме ки дар кору бор дар зиндагӣ дидаиш, санҷидаиш, бо ҳамин муомила кардан дар кор, оре мефаҳме ки муомилаи пулӣ хеле фитнаҳо дорад, хеле ҷанҷоло дорад. ҳолатҳое мешавад ки ду кас ба ном дӯст буданд, ба хотири ҳамин муомилаҳои пулӣ душман мешаванд ба ҳамдигар. пула қоидааш ҳам меда. аммо дар муносибати муомила пеш аз ҳама ҳамун дину диёнати ҳамун одама дидан дар кор. чанд қай худо метарсад, тақво дорад, надорад. шайх Саъдӣ мегӯяд вомаш мадеҳон ки бенамоз аст, гарчи даҳанаш зифоқа боз аст. одами бенамоза ҳатто қарз натемега, агар ай гирснагира даҳаш возам кишида бошад, ку фарзи хино намегузорад, аз қарзи ту низ ғам надорад. шахсе ки фарзи худоро адо намекунад, неъмати худоро шукргузорӣ намекунад, парвои қарзи ту дорад. ба ҳар касе муомила мекунем. ҳамин саъй кардан дар кор ки одами мақсад таҳдом бошад, одами варзида бошад, одами дидагӣ бошад, одаме бошад ки хиёнат накарда бошад дар коре, ки хиёнат бисёр вазбин айда. хайр ки ин бо вуҷуди ҳамин қад таҷрибае ки доранд ҳамин тоҷирҳо баъзан мебинӣ ки ҳамтари дар фуреб меғалтӣ. корҳои дунё ҳам як қоидааш. аммо ба ҳар ваҷҳи сурат мол, масъалаи моли муъмин масъалаи хуни муъмин аст. бояд ҳамун масъулияти ҷавобгарӣ дорем. бояд ки масалан бо касои муомила кунем ки тарси худо дошта бошад. одаме тарси худо надорад, дар қиссаи ҳисоби қиёмат нестай парво дорад. як кас мебура ва чаш дар сари ҷаноза даст дар сина мезанад ки ҳамин ба калаи мо қарз бошад. баъд вақте мега даъвогарон меоянд, дастшона мегира сари қабри ҳамун волидаш мебара ва мега ки ин ҳаме гирифта буда, ҳами талаб кардан. ҳамун касофат агар тарси худо медошт, аввалаш ки фарзанде хеле аблаҳ тарбия намекард, дуюмаш вақте ҳаққи мардума гирифт дар вақташ адо мекард, ки накардара дар дузах сӯхтан мегирад азобу мушаққаташ. ҳамун сағираеам ки ба пули ҳаром калон шудааст, ҳеҷ вақт дар қиссаи ӯ падарам намеғалтад ки ҷони ӯро халос кунам, қарзоша бипардозам. аммо аллоҳ сари тобуда дар кала ки гирифта боша, аллакай дар зиммаи вай меша, гарчанки ки баъдон отказа кунад, фард рӯзи қиёмат ин масъула дар зимма гирифта. шахсе боша ки ҳақиқатан саъй кунад барои пардохти қарзаш, одами тоза аст. масалан бечора яке нуфалак мебарад,
یکی نمیتونه اسپید نمیکنم قرض ادا کنه حقیقتا در نیت قصدش همه چیز هست اگر ما مداهمتری آدم کسی به کلا بگیره انشالله جانی او خلاص میشه جانی همون آدم پیشینه اما آدمی که ماشینی بچه ماشینی که خیلی شغلی شود معلومه که هم پول دادنی نیست او کسوفان با کلا گرفتن کسی را از ذمه خودش نمیشه هر دش جواب میگم برای آدمایی که مثلا میدونه که همون سعی کردستیان جان کردستیان بچورو یکی اینا گفتن هم میشه یکم کورشید همون صاحب پول بهتره که در انتری پرازین غلطو ببخشش خیلی اجر ثواب هم میگیره اما ماشینیکو را هیچ وقت بخشیدن در کار نیست او با حساب کتاب داره فرد روز قیامت اعمالش میزنی میگیری اگر عملی خیر نداشته باشه گناهات همین نصف میکنه در بولش بار میکنه چی مقداری باشه این طریق را بخشیدن در کار نیست کسی نمیبخشی که خدا ترس داره که قصد نیت داره نیتش پاکیزه دوم مسئله این حقیقت را گام میزدن امی فرزند که تمامش بعضی آدمای پیش کنه نمیدین حساب کنیم نورا فرزند کلام میشه امی حقیقت اگدن هم فرزند بکنه که پدر زیر میکنه امی ماشاءالله ای بچه من میگم همه که از این کار اوگوی دارم برای هم اطراف حقیقت صحبت نکردم برای همه میدونن ایره الحمدلله همین سوالا نیستونین دادم وره کی اون دوم سوال انا وقتی که فرزند تولد شد حقیقت سنت است در ذمه پدر خودی پیامبر صلی الله علیه و سلم بابا بوده خودش انجام داد اما این معنی اون را نداره که در ذمه بابا میگفته خیلی بابا اگر با غیرت باشه خودش بگم میکنم انا دستگیری کنه فرزنده نور علی نور اما اصلا حقیقت در ذمه پدر است جواب سوالی اون در کلای پدر است رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مقصد برای مسلمانان را از جانهاشو عزیزتر ای پدر و مادرشو عزیزتر حقی بیشتر داشت دیگر پدر باید ایران کنه این حقی پدر است فرزند کلام شما پدر نه مسئله فرزنده ایران گفتگی موخی گپوی تکرار هم بردیم عقیقه سنتی مهلت داره مهلتش ای 7 روزگی تا 21 روزگی کسی میخواد که سنتی پیامبر را پیرو کنه در همین مدت باید که انجامش بده پیش 7 روزگی نمیشه بعد 21 دیگه یک امر مستحبه میشه اون دیگه سنت نیست خیلی کردی ثواب میگیری نکردی بس اما اون سنت دیگه در نمیاد چیزی که مثلا در حدیث پیغمبر 7 روزگیه تذبح عنه یوم سابعه و یحلق رأسه و یسمى در 7 روزگی میگه انا مول ذبح کرده میشه برای فرزند موی سرش گرفته میشود نامش گذاشته میشود 14 و 21 با اصول صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم ثابته اما از 21 اصول هیچی نیست نه خبره نه اثر برای این مهلت معین داره این تنه که دیگه مسافر در شود حقیقتش نه باسد تصور کنه که این نماز پیشین سنت شد یعنی در رکعت سنت رادی پیشین نخوندی بود وقتی پیشین گذشت عصر درآمد خوند او دیگه اون سنت نمیشه نماز اگر در غیر مکروهی خوندیش مستحبه نماز نافله ثواب داره نه که او هرگز سنت شده نمیتونه برای این سنتی وقتی که هست در وقتش ادا کردن مسئله فرزند خون گرفتن با ما فرزند خون گرفتن در اسلام فرزند خون پدر خون پسر خون اصل نداره اعتبار نداره اون حکم فرزند هم میگیره با این نه بروی تو محرم میشه و هیچی حجوی را دیدیم که بیا دستم ته با جای خواهرم باشی اگه بلوی کوه برو بادش جبل نورای جبل سورای اگه خونه با خواهرم باشی او خواهری ته نمیشه اون محرم ای حرام ای دستی او را قطیده دمی ذهن کلم هم چیزاش تگیه ده همین خاطر مقصد این مسئله دا جدی رفتار کردن نمونه یک سبول دیگه اگر پسرچه باشه پسرچه گرفته باشه اگر محرم نزدیکی زن خواهر شد پشه اگر جیان شد دختری برادر دختری خواهر باید اگر شیر بده هم کودکا تا 2 سالگی را اسپید کنن شیرش بده شیر اکتیو گذاشتون نه شیر نزدیکی یزنه اگر جیان شد خواهر شد پشه همون کودکا که همون دخترچه را باید شیر میداد توی که همون دختر به همون پدرخون به همون آدمی که کلمش میکنن محرم شود حرمتی رضا محرم من گفتم نه
تی یک از گفتید مثال شیر نم شود ترک سطر زنها خطی مردها یک جویه مکروه تحریمی می شود نه اگر ساعت شد جداگونه باشه مردها جداگونه باشه زنها جداگونه باشه به هم دیگر آمیخته نشوند ازل یگان مشکل نداره معلم زنکو نه درست نمیشه اون معلم محرم نیست که برای اینا خدا حفظت کند و دعا باشه آیجو سلام علیکم در همون قبرشو یه روزنه میکنن از جنت که بوی جنت نسیم جنت دعای من توزیده میستم برای کسایی که اهل دوزخ هستن اکشکا میکنن ای دوزخ منم دو وای و فقان و دهشت بوی بد گرمی اومدن میگیرن اما در خدی جنت وقتی که حساب و کتاب روز قیامت خلاص میشوه پول سیرات اصلا ای بولای دوزخ های همه یکی و ما منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه خداوند قرآن میگه که هر کدامت وارد میشوه وارد جهنم میشه این حکمی مقصد علاقه پروردگاره حکم واجبه پروردگاره حتمی میشوه این و میگه ثم ننجی الذین تقوا و نذروا ظالمین فیها جثیا بعد از اون میگه نجات مییابند کسایی که اهل تقوا هستند یعنی ایبولای پول سیرات همه میگذرن پیغمبران میگذرن اولیاء الله میگذرن صوفیای پاک میگذرن اما صوفیان پاک رو اول به دوزخ میبرن بردن به این معنی که مدرورن شو ایبولای دوزخ میگذری هستن شخصایی که از بالای پول سیرات مثل برق جهنم میگذرن در هم یک چشم به هم زدن یک طرفت العین هستن شخصایی که از بالای پول سیرات مثل شخصی که در همه اسبی بودپا سواره قمچین میکنه میگذره انم خیلی میگذره هستن شخصایی که مقصد قدم زده استا میرون هستن آدمایی که در بالای همون قربانیاشو سوار میرون ولی بابای حاجی میگه بس کشتم در بالای بس استا میره کم با پهلوها سوخته هستن آدمایی که همون بالای پول سیرات با میگه یک تاریکستان از ظلمت های پیش نمیبینی خدای تعالی به بندهاش به مسلمانان نور میته نورهم یسع بین ایدیهم و بایمانهم نورشو میگن تری منور میکنه پیشون و دو طرفشون شخصیت های هسته که اون نوری او به درجه روشن است که ای افتاب روشنتر است حتی میگه جهنم پیش خدا نوله میکرده است خدای اوقی نوری آتشای ما را خاموش کرده است شعله‌های آتش را خاموش میکنه همین تیزتر بگذرونه میره هست آدمی که رنگ پروژکتور وری نور دوره هست آدمی که رنگ یا لامپچکای 300 وات نور دوره همین آخر الامر هستن آدمایی که رنگ همین انا باتریکای کیتایی است که در فناری که اونم خیلی نور دارن خدا بعضی نور شو همون مقصد ایسر رو روشو بیاید هستن آدمایی که همین نور فقط میگه در همین نرنگوش شونه مؤمنو را در نظر دارم او کافی را یک جا نور داره او پیشی پوشا نمیبینه او پولیس را بسیار بوری که هم رفتن میگیرن همین مؤمنو بعضی مؤمنوی فسیق طبیعتی هستن که عملشو کمتره نورشون میگه فقط در همین نرنگوش شو بوده است هر وقتی که هم دویم گریون نمیشته یا گریون میشه و میبره وقتی همین روشن شد قدمش هم میمونه با که خاموش قرار میشته همین خیلی به یک عذاب و مشقت خدا خودش دانوایی که او چند سال میگذرن در همین زمین میگه ای پایان آتش جهنم هم خیلی بلندی هست که پهلوهاشون آب میکنه روغناشو میچکن حتی داد و فیغان کرده اما کسی که اهل ایمان هست انشاءالله خیلی نجات داره از همون مسلمان ها هم کسایی که مسلمان های جغرافیایی هستن دعوای مسلمانی میکنن هیچ عمل ندارن از بالای همون پول سیرات غلطیدن میگیرن ای بالای پول سیرات با قدرت پروردگار رنگ شلگبه اون موضوع ها هست که به پروپوست نمیمونند که ایو بگذاری یکم شلگبه و همی شلگبه و می نموز اول ای نماز میپرسند روزی محشر که جانگداز بود اولی پرسیش از نماز بود این همی این اول یحاسب به العبد من عمله الصلاح یوم القیامه
бешак аввал чизе ки мега аз инсон фард рӯзи қиёмат суол карда мешава ҳамин намоз ай. Фа ин салоҳат фақат афлаҳа ва анҷаҳ. Агар аз ҳамин имтиҳони намоз гузашт иншоалло ин растагор мешава. Ӯ синаш сабуктар ай. Ва ин фасадат фақат хоба ва хасир. Аммо агар аз имтиҳони намоз нагзашт меғалта сар калаб. Мақсад пули сирод инами хеле як ҷои даҳшатнок ай. инами намозе мехонем, рӯзае мегирем, тоат ибодоте мекунем, қиёми шаб барои чи ай? Барои ҳамин нур ай, ки нур зиёдтар шавад. яқулуна раббано атмим лано нурано. мардои солиҳ мега доим дуо мекунад худоё ҳамин нурмона комил кун ки дар ҳамин зулмату торикӣ пешмон рӯшан шава, бидонем ки дар киҷо помона мемонем. хуб муъминое ки меғалтанд аз болои пули сиро дар ҷаҳаннам меғалтанд. инорам вобаста ба ҳамун ҷиноёту гуноҳе ки дар дунё доранд сурукҳои мухталиф доранд. ҳуқ пушти ҳуқ, ҳуқ пушти ҳуқ. ҳар ҳуқбеш аз 50 то 80 сол мақсад фосила дорад. аммо ҳатман рӯзе мешава ки тамоми мусалмоно касе ки имон дора наҷот меёбад, аз дӯзахи ҷаҳаннам наҷот меёбад, иншоалло вориди ҷаннат мешавад. ин ҳатмия иншоалло касе ки аҳли имон бошад. ҳазрат саллаллоҳу алайҳи васалам мега идо дахала аҳлул ҷаннати лҷанната ва аҳлун нори нор яқулу аллоҳу таборака ва таола ахриҷу ман кона фи қалбиҳи мисқолу зарратин минал имон. вақте ки аҳли ҷаннат дохили ҷаннат мешаванд, аҳли дӯзах дохили дӯзах мешаванд, ҳамун хубуде бабахшти худованд нидо мекунад ахриҷу ман кона фи қалбиҳи мисқолу зарратин минал имон. дар баъзе ривоят минхардан ҳам омадааст. аз дӯзах хориҷ кунед касеро дар қалбиш як миқдори заррае агар аз имон боша, заррае аз имон дошта боша, хориҷ кунед. мега фаюхраҷун хориҷ мекунад. юлқавна фи наҳри лҳаёи ав илҳаёт. як об аст мега оби ҳаётш меган. дар даруни ҳамун меандозанд шо ё дар ин мадад ба дараҷаи сухтагӣ ангеди ки охи ӯро шинохта намешавад. айсари нав мега мақсад ки мешукуфанд. фаямбутун камо ямбиту набот. инами чи хеле ки растанӣ мешукуфа дар раҳи селраҳара бибине селавара мешува мерувау баъди чанде ҳамия алафак ранги раҳдавак бори ҳамита мебурояд кунамухи. баъд дохили ҷаннат шу мекунанд. юсаммавна алҷаҳаннамиин. не ки ӯ ҷаннатиҳое ки пештар дурмадаган ёра меган ино ҳамун ҷаҳаннамиёанд, ҳамуное ҳастанд ки ба раҳмати парвардигору шафоати расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи ва саллам хориҷ карда шудагиянд. аммо алҳамдулиллоҳ аҳли имон хеле як фазилати бузурге доранд ки охируламр наҷот меёбанд. инаме ки худои таоло мову шуморо аҳли имон кардааст, аз падару модари мусалмон таваллуд шудагим, бисёр неъмати бузург аст. ба худо қасам ҳама умр агар шукргузорӣ кунем ай ҳазор як шукри худоро анҷом дода наметонем. барое ки ҳамин имон бениҳоят муҳим аст. чунки имон бурда бошӣ зиндаӣ, чунки бо имон равӣ пояндаӣ. як рӯз не як рӯз иншоалло сабаби наҷотот мешавад. дар ҳадис омадааст, ҳадисам бухорию муслим ривоят кардагианд аз ҳазрати абузари ғифорӣ соҳобии пайғамбар мега отайту расулаллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам ва алайҳи фавбун абяз ва ҳува ноим. назди пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам омада мега дар баданаш мега либоси сафед хобай ҳазрат хоб будааст. шояд хоби қайлулада буд. сума отайтуҳу фақат истайқаз. вақте баъди чанде мега омадам аллакай бедор шуда буд. вақте дидакум мега гуфт мо мин абдин қола ла илоҳа илаллоҳ сума мота ала золика илла дахала алҷанна. ҳар бандае ки ла илоҳа илаллоҳ мега, аҳли ла илоҳа илаллоҳ ай, бовар дора ба ягонагии худо, бовар дора ба малоикаҳои худо, ба китобҳои худо, ба пайғамбарои худо, ба рӯзи қиёмат рӯзе мешавад ки дохили ҷаннат мешавад, ин ҷаннат меравад. ба абузари ғифорӣ мега суол кардам ва ин зано ва ин сарақа, агар чанде зинову дуздинам карда бошад. ҳазрат гуфт ва ин зано ва ин сарақа, агар чанде зинову дуздинам карда бошад.
میگه باورم نشد بار دیگه با سوال کردم و این زن و این سرقه اگر چند زنا و دزدی هم کرده باشه حضرت باز تصدیق کرد میگه گفت اگر چند زنا و دزدی هم کرده باشه با میگه باری سیم پرسیدمش و این زن و این سرقه اگر چند زنا و دزدی هم کرده باشه حضرت گفت و این زن و این سرقه علی رغم انف ابی ذر بله اگر زنا و دزدی هم کرده باشه اگر چنده که ابوذر نمیخواهد خداوند او را جنت بدروره میگه خداوند ارحم الراحمین است داخل جنت چون میکنه انا حضرت ابوذر غفاری به خاطر چی بود زنا گناه کبیره است دزدی گناه کبیره است او زنا را حضرت خداوند میگه لا تقربوا زنا با زنا نزدیک نشوه ولی زنا کردن اوس بیسته با زناکار رفیقی نکنه همنشینی نکنه از دوایی زنا اونم ایگاد دادن دخترای بیگانه و همین حتی پرهیز کنه همه همین دوایی زنا میشه پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه اگر زنا رو هم کنه مؤمن کی باشه یه روز داخل جنت میشه تعجبش ای دزدی ای که او خدای بزرگ میگه با همون مهربانیش میگه و سارق و سارقه فقط و ایدیهما همین دزد قپیده خوب مرد باشه و خوب بزن دست شب بره این خیلی داخل جنت میشوند تعجبش حضرت عیسی بیامیه اگه داخل جنت از خاطر ایمانشون میشوند